estades aí, non vos vira. Como saberedes, faltan pouco para que cheguen as Olimpiadas. Ou xa foron, non sei, tanto importa. O caso é que aos galegos adoitannos preguntar por que estamos tan fortes sen facer demasiado deporte. Direivos por qué. Dentro vídeo. Dentro vídeo, sí. Dalle. Attack Touche. And Dustin Johnson would win the hole, puts Rahm one down at the 5th. Toma! Furáchemo xardín, pero ahora jodinte. Posiblemente su mejor concurso como lanzadora. Se destapó con ese 69-53. Mamá, hai unha galiña morta. Que lle fago? É que fai moita calor, Habrá que llamar al Seprona. Que se prona nin que se prona, carallo! Non hai de facer nada! O raposo! On then. Up against Kukasov. Oh, Swan takes an extra touch. One. Coming at you. Boom. Come on. Two. Come on. Three. Come on. Come on. Playing the takeout.